Bizning Chernayevkada o'ta ulkan avariya bo'ldi. Bir KAMAZning aslına iki yigit kirib ketdi. Sol mening başamning balasi edi. Janozaga keldik. Her daim janozani o'qiganmiz, biroq bir tabutda o'qiganmiz. Qarasang, bir uyda iki tabut turdi. 18-17 yaşar baldar dunyodan o'tdi. Ananing akasi sonday o'kirib turdi. Bayaqda bizning akamiz marhum aytatan, atam datsan, atam data, botam datpa Xudoyim deytin. Sonda tushunmaydim, nega bitib aytib deb. Sebebi aka deb jilov jengil ekanda, ko'rib atamizda bir kun jilaysin keyin bo'l, jilamaydi keyin bala. Biroq bala deb jilab adam deb tentek bo'lib qolib atar, chindi bo'lib qolib atar, esinden avib qolib atar. Balaning derdinden adam o'lib de ketib atarda. Жаңағы екі баланың анасы. Соның bir sözüne ырза болдым мен. Allah mаған берді. Allah onu menden aldı. Осының бәрі бейнамаздығымнан шығар. İnşallah. Bugünden başta 5 vakit namaz okuyayım деп dua qıl. Qarаңыз, basına musibet түсіп тұр. Екі баласын бірдей алып тұр. Бірақ ол қараңызда, бұның бәрі өзімнен шығар деп atır da.